Ia, whiwhi lava I whawhaino e tōma whātala whātua I le mai moa ma le whaafonga lo tātou utunu I le nei fo I wahenga o tātou whāsalaunga ia mai le tautuara nei e le toi pī I le peninsula I Maranu na tu foi ia nei tai au whāti mutimu au pale whia ngai le atunu ia mauna tūlanga masani a wale walawina I tiu te foi mga alwenga ai o lewa mātou whairoi foi, ia marisi foi sui o le Apia Finance Company, le whionga le tamaitai ia Margaret Suster, ia whapea foi le whionga Richard Liu, o le Apia Insurance, ia o se awa noa e whaawa waipea i Faatalanoaga, ai mese foi o nia lātou whaalawiloa. Ia ma se iuna iei foi a lātou ma tā whai I tausi, I le sao lo tātou o tunu. Ia awa foi leo o te tele o Samoa. Ia nei vaenga o tātou whāsalaunga. Whātara wātu lua tātou lua, lau whionga liu. Ia whape foi lau whionga tamai te tau sala o tātou company. Ia whātara wātu. O whionga tau lua, ia le ngata foi leo le mamalu le tātou atunu, whapeona whaafonga mai tātou pokalama. Tamama tina matua, ia le ngata foi leo o ona pa ia le tu lo fa pen tau tu ina tatu tu nei taimi ia fi la lenga ngai o mai nei tai au tatu pokalama ia ma fa so fo ini so fa mnyanga fa pe ona mau tatu company le Apia Insurance ia le ngata fo ile company ma lo si le Apia Finance ia fa talo fatu ia va da fatu lo vio Margaret so fo mo ria ma lo se fo talo fat lava Samoa lo fa pe nan fa fonga mai fa pe mamalu o ali I whaiwhi au ma whaltua ia whaatalo whatu nei tai au I le suafa man malo Yesu Keriso ia malo sa I fua lau sunga tau loa ia ona o le pe he luaruangi a foi le leia tūlanga lātou o tātou lau ia le o ato foi eise a le leia na whatu Richard ia pape foi ia lua sa se lua ia tau wha manino foi tūlanga lātou o langa mai o lo paenga ye lua ia po ia foi tino lua o tātou Faatalanoaga ia maanga vali mai foi sa matou ia pitola au o le talatala atu ia whawhatai lava ia o te lua le pe tau mate lava ona pe lua ia company SS leo whatasi mai tātou pokalama ni tai au ia e le ai o company Apia Insurance ia ma le Apia Finance ia o ko companies o ilalo le whamalmalo le Tia Opo Investment ia pe o le shareholders tātou pūlenga Tia Opo Investment I lo whapea ona I tātou company ia ele lava se esenga ia o lau ia pitola au ia o tūlanga tau insure ia a le sunga ia Schuster ia o le tūlanga ia tau loans ia au te lola o amata ia atu ia tātou pokalama nei tai au tau loa ia whaailoa tu fo ia nisio o nanga le Apia Insurance tumatila la le ile tūlanga ia tau insure o lau awam pēu whamawai e pe o le insure leo lo tumatila ia le Apia Insurance I tūlanga ia tau insure ia wato te lava company ia insure tau taavale o insure tau maota o pisinisi ia pe o le insure leo lo whapea ona alpaule company nei sa mo lo whapea ona tuina atu tato insure leo ma whamni nei ia o tato tangata ia o le insure leo lau awa ma pēu whamawai ia e pei fo le mafuanga fo ni insure ia ona o tato company leo o le Apia Finance ia wai I le amatanga o le insure leo o lau awa ma pēu whamawai sa whapea ona whaatatonoina ona I le teimini na sa tele lava nisi on malola tunu o atu le Apia Finance ia tele lava tūlanga tau whaalalawi tau maliu
ia pe o le mafuanga le na Faatalanoaga la ia tausaga luafesfulu valu e tauna i se auaunaga tau insure e mawhai ona keidaina ia pe mawhai atu ina atu se auaunaga soasoani le malo la tunuu i tūlanga ia tau maliu ia le la sa mata i lo le tatou insure le o lau ava ma pe au whamawai ia po le upunga whaingofi o le insure mo maliu ia o le tausaga la o loo faapea ona agavaa le taimi nei mafai ona tausaga e mo tatou insure lea o le tausaga 14 ana i le 7 tausaga 14 ana i le 7 tausaga o tausaga ia o tagata e mafai ona tausaga mo le tatou auaunaga lea e i foʻi la ia aufaiga e mafai ona agavaa ai e fua lava i tausaga o le tagata mo le faataʻitaʻiga o le auvaega laiti ia 14 aga i le fast food tausaga e mawhai ona insure mo le 10 afe ia mo le ma le 2 afe lona uiga au filifiliina i le insure 2 afe a o mas faalalave ma maliu ai ia le tagata le insure ia e 2 afe le tupe mawhai ona faamatuu atu e soasoani i tulaga lea tau maliu ia o le auvaega laiti lana o le auvaega matutua ia fatasi ana i luga le 7 tausaga ia e 10 afe le aufaiga e mawhai ona agavaa ai ia pe o nai whamunanga na lo whapeo na maua nei taimi. E tuina atu ai le sosoani tūlanga ia o whaamama awenga i tūlanga tau maliu. Ia o le mole mau lava ia le Apia Insurance i taimi nei. Ia lo o tō te le lava niso tangato o tātou atunu o lo whapeo o na la tau whatuatuaina le au nanga. Ma o iei fo i moli mau. Mai le tausanga le luafes furuvalu ana i tausanga nei. O nai ainga sa whapeo o nai tangata sa insua ma ua mani liu. Ua whapea ona whaamatua tuaile nei se leni. Ia a tātou mawhauwhaua, ia o le se furu afe po le luas furu afe. Ia o te iloele o se tupele mwhai ona kawa atuaile le whaalavelave. Ia na o tātou, ia e a fwoi, e whai whaalavelave kekele, kere ka i tangata tātou atanu. Ia tuaia ia ona o pelenga o ainga. Ia a pe o se efsosoani mua lea. E mawhai ona tupu mai le maliu. Ala o i se tupe o lo o mautino le ainga. E mawhai ona maua e sosoani amatanga o le maliu. E pe o le mole mau na le Apia Insurance. I le tupu mai le whaalavelave. Ala o le isef sosoani vave. E mawhai ona maua le teimi na le se neni. E tu ina atua ia sef sosoani. O le taimi whaatulanga ina o le whaangai o inga o le talosanga le teimi maliu o le tangata ma tu ina tu umai tu tonu pepa o lo o mana o mia le ofisa. Na le lua la vaso whainga luenga. Ia e lua laso na ia fika ia ia pokalama la ainga ia mafamatu o tulo le seleni lea ia o te lava o lava matutoe nei taimi fai ona vave mau atu le tupele na ia nisi ainga ia o mai nei ia ala ufai mai fai kai alfa la ia e tamo fai lava lo ofisa ina ia fa amalie ina ia fina ngalo malo la tunu ia ma vave tu ina tu le nei seleni mo tulanga le fa la tau maliu e pe se so atu le nei tai e fa ailo fo ile vaenga ona o le mai tau ina fo mo mau ina ofisa ia o aso uma lava o lo bala awa tu pe tanga tau le atunu ia e fia sila fia ia po ia ingo de insua o atu langa nga va ai ia e pe tu langa na mo lava o tau sanga e ta tau na ile va se furu valu ana ile fitus fu tau sanga lona lua ele ta tau ona ese mai tunga mo fa te tainga o tanga te fainga le lobo nga se kanesa mai fatu ia po fa mai na le toto pe o mai tu ngana o fatu langa ina mai fo mai ele o mi se te mi soi fuai ele fai ona nga ia ma fu anga foi la le e mana o mia ia matou ia le lipo te fo mai ia po se doctor's check e ma fai ona ma o se lipo te fa ma tuina po ia ne ngase ia o mai masani pe ko komorunga o suka ia le ngungu ia o nem fai na insure ia provided o le ia le tunga ia le afo ia le ngase ia pe o tulanga tau le na ia o tausanga ia po ia se mai tunga ia masua tulo i tonu male ID batu se pepa fa amaunia e a mata ona sign up ai pe fa tumu ia pepa talosanga o tato insure le ia o le tau fo ia le o tau mata ile taimi nei ile tau le lo ia e mfai ona tongi fa vai taimi mo fa taita inga fa pe ia feta la e mfai tongi fa le vai aso lua vai aso ia pe masina fo ia mai fo tau sanga o mana tongi le pa le niole o le tupi o le insure ia pe le tulanga na tau lo fi fa so to fo ile nei tai au ile tato o nanga le lo fa pe ona
ona tumatila ile Apia Insurance. Mana ia tele ia si vaenga lea o le whamama venga foi le mafsosoani foi. Wau te iloa ali Richard. Tasi le vaenga ele o si le fia le tō tele. Ia e peo le wafata oto ia isi o matawhai o i tausi ale tātou company. Ia e sosoani tele paumbea ia lo ia ia nisi o taiala ma nisi fo i o vaenga foi e peo na fia. Ia me se nisi o ai ainga. Ia e tau i fo i o na lima taitaina. Ia le vaenga tāua leo leo unanga. Ia moro tātou o tunu. E leo tātou se mai ai lau fionga Margaret. Taftai tau loa mo le avanoa. Ia, mamai e ona whaalau loa te fo i le fionga ia Richard. Ia, tūlanga ma whaamoe fo i o le Apia Finance i le neita e au. Ia, le te tau whailoa atu o lo whapenau i lalo le whaamalu o le tu ia Opo Investments. Ia o la mātou au nanga. E mātou te fisosoani le mo i lātou e mno umnia ia tūlanga tau se leni. O mwhaino whai ate i mātou ia no ngā tupe la iti po small loans foi. Ia man no ngā tupe mo ta avale. Ia e te taua ona sila fia e mna umia foi pepa e whai e ia la mātou au nanga. Mo i lātou o lo whainga luenga i company o le mālo e mawhai lava ona au ai atu. Pe Faatalanoaga pe amana omiele se leni e pe on tātou iai tūlanga le insurance e mana omia e sa moa tu pe whai e whalave le ngā tai i asu whanau ia e whapea fo ia o onga whanau whalave a tau a inga ia oro ia te mātou le au nanga lea e mawhai ona e susu atu e apalai sau no ngā tupe ia e tongi tono leono masina po le tau sanga foi ia e gai mātou interest e whaalau i loa tua pe au ona e susu atu i mātou ofisa ia ai entai tore tangata e whapenana a toa tau sanga talon au nai tono company po le malo foi e mwhaian whaalau i loa atu e wala au atu foi il mātou telefoni e lua 55 ia whai loa tila ia leo mea ta pena atu a wala walau no ngā tupe Talo sanga la le stavale mos fai te ngole o ta ue lo fionga makwete ya le foi tutino le tatu au nanga ya ka penga ku ma pepa ye ka penga wa e fai foi la ona ye de vai nga foi le to ai nga wenga man sai din first to pe fai va vai ku e vai nga e dia nga va ai suit o le fai ka vale o le nga le was fu ka la ki dia vai sa le ia mo le sile fia e ia tato a ingolo o lala i fafo ia tunu mamau fai no so ani mai le tu langa so ani payment e ma fai ona mai la tu pepa e fai el mato assessment ia ma fai lo ati ia ai inga ma tu langa fo ia no nga tupe ma le ala le tu le se i o sa la tu le fafo ia wa pe e di si vai ngana o tele ta vale fa ka fafo e pikinye ia pe la le si le tu ta o tele ia ele ala fo yo fa la tala wa e fa pena e tu langa fo le fo yo le nau ai va ku le pepa e de nga fatia le la o ma yo le i va nga i tau tala tu yo la fo ina yo ta tu ai nga fa yo le tau tu ai tau malele ia mai atu no fa ia o lo ke le kupe e so ngi mai fo ngai pe mingi yo o ta vale ia ma me fo ma fa pena te lo fo yo fa pena ia so ni fo pe mingi la ko vai ngai no mali ia whaftai lava taulo ia pe tūlanga lava le tas e mawhai ona po ai lava o le ainga o le la insure ia a pulpule lima whaatasi le whanau i nei Samoa ia ma whafofo ia mwhai na tuina mai pe mengi ia na ma avenga ila ia i tūlanga ia o tatou whanau ia e le lei lava le afo le sila fia fo i pe na sa no sila fia fo initial ainga o lo fai le insure lo mato i nei nei te o sa le sel whanau fai ia ma fo ma fala ia na ia le afo le insure lo mato ina ia la fai na so ani mai initial whanau ia fo fa tu pe mai le insure lo mato ina ia ma wo fa tasi nei se le ni te me tu mai fala la se to ia mai a Richard ia le whengaringa le inga po le sota inga le alu sota inga o unanga nei e lua le walu hawhio mai mo lua tala o mai
ia se malino i foi o ani vai nga foi le o lo matua la lata i le ngā lua whaatas ia o tātou vai nga i lua po le mea a whare kongu pe me ni o ia wakule si me le i wha penga e wa pe po le me wha sarnia nga e alango sila wele le o nga e o le tau tuli atu le fsota inga o tātou o nanga me lua ia whaafatai lava ia o te iloa o le pe o le fesota inga ta ua lava a le Apia Insurance ma le Apia Finance o tūlanga ia tau aseta a tātou ia le whaatupeina le afo le tātou whale loan le Apia Finance mo whaataita inga o tūlanga tau ta wale umai e insu le e afo lo no ma le tupe i le Apia Finance e whaatupeina i lona whaatauina ia e mawhai ona insua i lalo le Apia Insurance e to te le ala o nei tangato lo whaatauina ta avale mwhaatupeina le Apia Finance ia o lo mwhai ona insua ina le Apia Insurance ia makawai fu ta avale nei te wala vea mai o lai lalo le hafo o tūlanga tau tongi ino le long ia wa tūlanga whaingata lava o le umana na tongi le long ia ala vea mai ta avale lima sfuru afea ia matua i le ilua po le tūlanga la whaatinuina ia pe tūlanga na a insua ia o lai mwhai whana vatu so soaninga le Apia Insurance e whaatupeina ia le tawa ia pe o le tūlanga tā wana ma leo manino o i le vaenga a le Apia Insurance le ia i vaenga i o talusanga maliu te le ilola i e leo tā ue Richard ia ngi fai poiponga ma ngisi mea fo i e sao fa e le inga o maliu ka ko kala leo fai ka ko fai tai ni ai pe yo i e pe yo i le vaenga le Apia Finance ia leo lo ia fai to o vaenga na o fai poiponga me umana por sao e ia Richard ia whaafatai lava ia pe tūlanga na ia oina ilo nei te walu lumana ia whaini insua o whapoiponga ma tūlanga whapena ia ai se i tātou amata ia le afo insua mo maliu martaimi nei ia le lope le inis whamnyanga whaina tala ma le lumana ia pe o le o whamnyanga na lo whapeona maua le Apia Finance ia ma le Apia Insurance e mwhai ona mātou sosoani atuai ia o fia fai loa tu foi o te loa to tele lava le malola tunu o lo fa peona sila fia le location mo le sa ile tato Apia Finance wa sa tu fatasi lava le Apia Insurance ma le Apia Finance le tato wa no fuanga le i tu fui opa opposite mai le Island Rock ia ai o le taimine ia o fa pea ona se atu ia le Apia Finance ile lato location fo i lalo vai fo ia tala mai le afo le Assembly of God company tala mai le a la sfit ia i lalo vai i lalo vai nana o i lato saini luma lo fa ai lo ile tūlanga lo ia le Apia Finance ono to tele lava ni se o tu le Apia Insurance ia mafsiling ia lava le location phone na lo ia tele lava ia le building ano ina lo fa pe ona fa mautu ia le Apia Finance ia fa ona su atu ai tūlanga tau no ngatu ta wa le pu mau mai le tatu tunu lo mai mai tunu fafo na to ia tunu mau ia tatu tarnoanga ia o fa la lo ani so nanga ta ua tele ia i lo tātou o tunu, te le lo lātou sao, e le tātou o tunu. Ai me se fo i o na i o tātou a inga, whaere maniu, a wale vai kakalo, ia o le le tali i, le tali i, na pau ale vai ngā Richard. E se i o me o le ase mafuanga, fo i le a maka kwa di sulu vantusa. A whawhea vai ngā le ila roma, e se mafuanga, fo i le o le siti, ia whaatai mana ia le fsil pe o le tūlanga le tele na fsil nia fo i mātou pe aisea le insuai ia tātou whanau vaenga le lalo mai le sfulu vatu tausanga i le amataina lava o le insuan nei sa whaitete lava mātou i tūlanga ia ona o le pe o le whaamanianga o tūlanga ia tau maliu ia o le whaitete ngā mātou o le tūlanga le nei te i ua i se tūlanga i whai se tūlanga i whāna ono o tūlanga leo se leni e pēla le mafuanga mua le nā o le mafuanga lona lua o le se furu valu tausanga e pē o le tausanga lea o mātou lua o tūto o tase i le tangata ma mwhai ona mailona consent e ma whai ona whaia se insure pēla ona mafuanga le nā
ua tatala i lo le avanoa mai le 10 tausaga e pei o le adult age lea e mafai a ona sau le tamaitiiti ia pe sau foʻi o mai faatasi ma le matua e amataina le insua ma amai lona finagalo malie e amataina se insua le taumali ia e pe o le vaega muamua na pe ona taʻua e faitete lava matou i tulaga na ono fai foʻi suʻesuʻega ia mai tau i foʻi le lalolagi ia i foʻi tau ia tulaga foʻi na leu faaogāina sesē tagata ia le insua ia ona tulaga lea tauseleni ia malipuipui ona i tatou fanau ia e manaia foʻi malai foʻi tatou talanoa faasoasoa ia mai se foi o le finagalo faalia o soi mavaluga o tatou kampani maulaga ia mai le se foi le sofa mai o le kamagiki a pe course full fast full lauava o tia o se lauafe ia e magai foʻi anai tutuuga manai aulape ia e faataoto e faatonutonu folau ai foʻi le galu e faatasi aunaga ia o afifio atu nei ia ma manaʻoga o le tatou atunuu lafo atu le avanoa Richard ma Margaret ia mo nisi vaega o toe o le tatou talanoaga ia faafetai lava o te ilo le vaega mulimuli o le o fia tuina atu nei taeao lau afioga tauloa ia o tatou gift packages ia inai faamuniaga mafai ona maua le malo le atunuu nei taimi e inai fesili e lua ia fia tuina atu ia a saʻo le talia foʻi a se tasi e tali mai foʻi tatou fesili ia ona maua le tatou faamuniaga ia e mafai na su atu tatou ofisa e pike i tatou faamuniaga ia o le fesili muamua ia e fitautonu lava le tatou tanoaga nei taeao ia po le a le tausaga e mafai ona agavaa ai le tagata le tausaga mo le tatou insua lea o lauava ma pea faamavae ia po le a le tausaga ma ngai o fesili ia la e de ia se ava foi le kadi ka ua ia la fasara la ua li vai ia o nai te tala le telefon ia o lo tala tu leina ia vai Talofa ia sa no mai le fa fogatu ia John Richard ia le te fulu valu ngai no ane Richard ia faafetai lava le tina lea ia e saʻo lelei lava le tatou tali ai vo sua fatina o Rachel mai le fioaga o vaiala numero telefoni o le fitu valu ia fitu fat toluiva ia fitu valu fitu fat toluiva ia ia e se email le ata ia le wa mawat pa time ne la so Rachel ia fa pena ia so ia mana ia faafetai lava Rachel ia te ilo le fesili lona lua ia mai le tatou Apia Finance ia po ofea le location fou ia no fang fou lo faapea ona faamautuina ai ia le tatou Apia Finance mo kama yiche ke leide aonga le ngau malia fa mukala ia talofa Maro se fua. Sa no mai o le fa fonga tu ia Richard. Ia nga ngoi ngai la lo vai ka mbele la ongola speed. Ia Richard. Ia fa taila vale sole ia. Sua fa wala automa. Wesley telefoni. Fiku ngo lua, ko fiku ngo ko. Le fia nga fa mo. Sari mo fa tai. Ia. Tai Wesley mo sele ni aso. Ia. E va vea mo te va pese fulu kia va mo ia na marenga le lua tu se lua fisilia ma koi fa manuina o ita to ato ele la su ato e o ato le P insurance ia fa ftaila vale malo la tinu ia pe ole tulanga na wo mai fo i nita ia ole fa ilo la vo ona ngo fa pe ona tu na tu le P finance ia lenga ta fo le P insurance ia e whaftai atu ai i e lo whapea ona whatu atu aina ia au nanga nei company e lua lo whapea ona sosoani mai le whionga ia tu ia opo ia malipulenga e tu ina tu ai whaini au nanga i nei whapea ona i nei whamunyanga le malo la tunu ia wa ona me moni lava ia o le tupe lava whatino i mea ia o le ala e tau sosoani atu i fo i le P insurance ma le P finance i nei whapea ona whamamaina le avenga tau tupe tono tatou ainga i le ngata le tono tatou tunu ia whaftai atu fo i
I paanga le Apia Insurance ma le Apia Finance o whaapea ona whaatutoina fo'i ma sosoani mai le matou ia o nanga le aso ma le aso ia le ngata le talusanga tātou a inga ia whaafengai ngau whaapea na tapo ia fo'i ia au nanga ngā luenga o whaapea na whengai ei malu la tinu nei taimi ia o le peo le o mai lea lau whionga tau loa tātou pokalama nei tau ia whaafitai atu fo'i le tuipi il tātou company malo si maleti o whapea na maua nea wanoa mātou te o mai nei tai au i mwhailo fo ini whaminanga le mano tātou atu no man whaalan Le whionga ia Liu, Richard Liu ia mai le Apia Insurance ia whapewhoi le whionga le tamaitai ia Margaret Schuster ia mai le Apia Finance Company e manatu mai ele talutonunga o le ale muta ia tātou whiro ingam tātou tararoanga whaawau ina ia turi loa pea nisi o la tau matafa i tausi mo le si le fia o le tātou tunu panuia tele sa mo ni aso soifua Ua faisa o insiwa o manupui pui au mea tōtino ta vale lo maota